Ćao svima i dobrodošli na Serbian Repo. E sad, kad kažem Nikola Tesla, svi odmah pomislimo na munje, na genijalnost, na izume koji su promenili svet. Ali, šta ako vam kažem da je tajna njegovog neverovatnog uma bila sakrivena na najčudnijem mogućem mestu? U njegovom tanjiru. Vidite, Tesla nije samo izmišljao budućnost. On je aktivno pokušavao da, što bi se danas reklo, biohakuje sopstveni mozak kako bi tu budućnost stvorio. I da bismo razumeli kako je taj radio na totalno drugačiji frekvenciji, moramo da krenemo od nečega naizgled tako običnog, a to je šta je jeo. I tu odmah upadamo u pravu misteriju, jer kad probate da saznate šta je Tesla jeo, dobijete dve potpuno suprotne priče. Pa, da li je bio vegetarijanac ili je ipak voleo dobar komad mesa? Dakle, s jedne strane, neki izvori ga opisuju kao pravog gurmana. Kažu da je uživao u večeri koja je uključivala meso ili živinu i da je voleo da popije čašu finog vina iz svog rodnog kraja. Zvuči skroz normalno, jel tako? Ali onda čujemo šta je sam Tesla govorio. On je bio vrlo glasan i strastven borac za prava životinja. Njegove reči su bile da treba zaustaviti to surovo klanje životinja. To baš i ne zvuči kao neko ko opušteno jade meso za večeru. Pa, u čemu je fora? I tu dolazimo do ključa. Možda uopšte nije važno šta je jeo, nego zašto. Jer iza svega toga stoji Teslina osnovna filozofija, a to je da je naše telo jedna fino podešena mašina, a on je bio njen glavni inženjer. Za Teslu hrana nije imala veze sa uživanjem. Zaboravite na to. Hrana je bila gorivo. Čisto, visokooktansko gorivo za najvažniji deo te mašine. Njegov mozak. Motor koji je bukvalno pokretao budućnost. I taj motor je morao da radi besprekorno. A njegova pravila za održavanje te mašine bila su, recimo samo totalno čudna. Slušajte ovo. Prvo, samo 2 obroka dnevno. Ručak, ma kakvi, to je smatrao čistim gubljenjem vremena. Drugo, apsolutno nikakvi stimulansi. Nema kafe, nema čaja, nema duvana. I onda treće pravilo, totalni preokret. Alkohol je smatrao pravim eliksirom života. Zamislite. I kakav je rezultat dobio sa ovakvom, pa skoro monaškom disciplinom? Dobio je pun munja. Koji je mogao da vidi ono što je drugima bilo nevidljivo i da stvori ono što je bilo nezamislivo. Evo, pokušajte da zamislite ovo. Tesla nije pravio skice kao drugi. Ne, on bi zatvorio oči i u svojoj glavi bi sagradio celu mašinu do najsitnijeg šrafa. Onda bi je u mislima upalio, testirao, video gde nešto ne valja, popravio i sve to pre nego što bi i dodirnuo jedan jedini komad metala. Neverovatno. Upravo ta neverovatna mentalna kontrola mu je dozvoljavala da uradi one čuvene stvari, kao na primjer da sedi potpuno miran dok oko njega sevaju munje od 1.000.000 volti. Nije se plašio, jer je u svojoj glavi već 100 puta proverio da sve radi savršeno. Bio je gospodar munja, jer ih je prvo ukrotio u svom umu. I evo poente cele priče. Taj sistem naizmenične struje koji se rodio i usavršio u njegovoj glavi, to je razlog zašto svetla u ovoj sobi sada rade. Zašto možete da napunite telefon. Njegova vizija, rođena iz te discipline, bukvalno napaja ceo naš moderni svet. Ali, čekajte, mislili ste da je struja sve? Ma ne, to je bio samo početak. Teslin nije video samo budućnost energetike. On je sa gotovo jezivom preciznošću video našu sadašnjost, svet u kojem mi živimo danas. Dosta pre nego što je iko i sanjao o internetu, on je opisao globalni sistem za bežični prenos poruka i slika. Praktično opisao je pametne telefone. Predvideo je da će roboti obavljati teške poslove umesto ljudi. I što je možda najluđe, još tada je upozoravao na zagađenje i govorio da moramo da čuvamo našu planetu. Čovek je, da ponovim, živeo u 19. veku, a opisivao je probleme 21. To nisu bila predviđanja, to je bila čista vizija. Pa dobro, kad se podvuče crta, šta je onda pravo nasleđe ovog neverovatnog, discipliniranog i prilično ekscentričnog uma? Teslino nasleđe je mnogo više od njegovih izuma. To je jedna moćna ideja. Ideja da svako od nas u sebi nosi potencijal za neverovatne stvari, ali samo ako smo spremni da svoj i telo ne posmatramo zdravo za gotovo, već kao najvažniji projekat na kojem ćemo ikada raditi. I to nas na kraju ostavlja sa jednim ogromnim pitanjem. Da li se genije rađa,
Da li je to dar sa neba, puka sreća, ili je genijalnost nešto što se gradi, svesno, svakog dana, svakim izborom, pa možda čak i svakim obrokom? Šta vi mislite o tome? Pišite nam u komentarima, a za još ovakvih priča, znate i sami, obavezno se pretplatite na Srbija